so benunum okay ena nunum no so na ye wo ntubase nunu obi wo no ma opentemote no obi so mse no otwe etimiti woni di uboti na wosane a chese wosane ba ko chese ubebiem ansa no wa yede wonunum ero bi wo so na scarf na ementi ube yisu nkuto e dia fa etina sini na dade no won e ma na yemre nti asena mesane mitino wose me de nkuto debi ubesane ana so pese wonunum a okay hey tu ubesane si no de ubiebia na de nkuto afere so untimi nunum a na bia wosane wo fia na nya salon na asane ya tu de nkuto wo nkuto nko adia we yisu nkuto no de fa itina ya boni na ase asa na wa basalo nti ema na yemre onti se yimo noti where dear madam me ti ndi nkuto ru pa che se mo galo ma me ti na bo trust because if so we dey be debi because on say etin bo na nkasa no so what time na okasa wo ye wadwen se o sane a unim se de oti ase esi ye o yafa me se me ti ase ye menti me nunu mitima me we sa me am de edununu ena me so menim se de oti ase ye de esi tie age se me so tinim asa na me hu se na oti ase ye de esi tie nteche se me so ase asa na mai de menunu obi o hon ma enti sa ma no okay obi o so eyemro de afene kan ye na okono baby by ayedin na wu se otimi na edin na wo scarf eyemre na de just so you to the fast yes first cramp say treaty cramp na fa pen me example pen me say obi so twe na otimi se otina se ye ya na say wasane na untimi like untimi ntwen ochena na be etimi din kuto fa otina se na sa na atwe otina ma okay into no it depend so like just say like ye no but yanga say anytime my wasani nitina wakoye nitino obekọ salon bi no obeye wash na wie no onunum na eye we ya na kire so no wantwim but obekọ baby no so no ono so obewie no onunum na eye we ya fi se watwim eden philosophy ana ewo behind this thing salon ni bi wo ho ono ye otinye natural a obetwim obiso ha ontwim se ni twim se cream ana se bia o lese no o lese a otimi eleft ne san kakra manwini mu ehwe kakra ehome ne ho but obi o ye na onunum ya no de wellness na fa ebi ono so de chere no na wo ye ne say me say de me ye no because of a natural it just woman afin too because it just mo ye me say one ye ne sa nipo no ade ehye na wakase ntimi na sayedin ontimi nunum because the time you so afin ye no ne say even as a 3 o'clock because ube used to kese for one enunum second na telecom blue one bi na editing to the no tia not where you use medium one no the medium one enunum asana de telecom blue na hair telecom na de enunum enna manwi na de me no use brushes na de behye na e just say utwim say the be ya nipa no onunum a onti hair onti pain bia won ti asese eye ne ya it's na uma utwim na payment so yetwim and it's na my yetwim because naturally nim say ye pese ye nunu na enya ya it's na payment ya ye adafa wi the better ne o ni na yetwim because ni na ka adwuma no bi because I just utwim na mo ununu mu asede bi a obi o won twim to de hye ya bo se onumiti na realize na hye mfimfin na no na ye wese okay into san onunum ana say bi opeso onunum mbo be embo be da o se fifi na twa line na no na ye basa obe star na open ko be ya emma nti na ya yisu we na ye twim okay yenko permen and so permen wasane ni ti o say many time I was say me koye miti preventive bi o ho na se ways bi o ho obe keep hair no till time o betima koye miti efa say bia obe wash anaso obe wash anaso be so makwa adwuma bia wasane ne start Sunday anajo Monday many time Tuesday unless Saturday and it's saying an obe keep hair no till that Saturday na oba koye wash eno na so be no mu kama fin bi wo no bo so o nema bi wo no abaka so de be ni tinu ko pese se ebi wo no obe wo gel
Just ya bank tinkiti. Obetimi dia faso no dia fe na yede enum no asuma ma na yede ada. Se o ma menye ni say de be ya be de ebe keep me for Saturday. Na me da be yimti. So, ena bo so obenunum sa be na ji so ma me num nkomachi ana me so nkoso. Na me nye bibi wo ho se de be ebetimi ayede aboa me ana se ebetimi do Saturday na ma yimti. So, you mu do betimi aye bebre o. Until your seasons of say you be boy tea and you be jay tea when you go. Because I can say opebe in kofa bomutipa and then I want to basa. Weather nyema eti. They say or weather conditions now with you. Then I say a short time ba. Unye washing, we washing bebre. What I say? A short time ba so we washing bebre. Be about 2 weeks be washing. Be washing Saturday. We be quite ma unya just so washing. And then my minister me washing every Tuesday and then I want to basa. Say the be ya enwini nya dey embubu. Okay, a short time mom no. A short time no say mashe we say me too a won say ma sweat won tiase. Me ka say menye na me to bia manunum maso heat room. Una wonti na obaka do say for to me say e show wotin. So obi ho onye obaye ne obagusu sa no nunum na nti minute bi so no timi so sweat won tiase so on but on ha no campus e okwakoye niti. It's a show by a boy tea and a show by a boy tea. But I'm so now what I say every 2 weeks me watch now about me 2 weeks in best and be. It's a gusu Sunday a bit me a bubu. Okay. A gusu rose my soup. I never check my soup manunum. More na heat no a wood in nothing. I feel about soup now benunum no. Nipa ne youth in a man or no bones of tin near a bubu. Because we were all washing now. Go to me washing back months and then as I wash. Say me. Okay. Say me pa. And a pen to say. And no the one was you. Who was you? A baby. In Tina Yana more na boom because who bought in in Guso. In Guso say me no say my son in Guso kitchen. In Guso. Boys are well, they think can I Udi mkwa ye mkrampo na still kra wote ewo afini mu se timi ni ye de kasa. Okay. Te epemre ni de mo na eti bi bomuti because of netity. We stop ready. Because stop na ye etai ehia because honum na forex ni be go. Onse awone basa na eya na so atiase. Ana ahwefo mo ntiase. Awone basa na onse eya obi wo ha ye na esiso obia wakanchema nti aya na awono otwinde ne safa aya e ma na fela wo fela ya fela ne ya ma wonu egusuma nufu na se ta yeshe o de ban taba ko fa wana utnewe ni mu no ohoso ehoyedu it's not no safa me be den ele yan se kipieti neat bra awo enso aba oho ni hia me o se awo bre no o se aya na awo timi ba na awo kra don sa na awo ndo body nti awo bre so de bi mu wash because o kasa awo de niti ase nti o wash niti okay they say awo timi kra de obi ti ase me the customer say be ti because me da awo de niti awo wo niti awo de niti ase den awo de e ba sa awo na no ye de nko da obeti wo ti ase okay but say din so ne ka obeti sa awo de ti ase it is sometimes they be awo ba e bi mu yiso so share e de wash niti ana en so share no so na eyemati o eyemati pa wat yiso bi ana e bi mu yiso eyema ti ben permanent na as natural tunina eyema sa tunina se natural premium tunina then say mechanic sa na say because you share no one thing company ever the doctors for na am tell them yes because ever doctors na hairdressers for no difference kakra woman ne pane o hospital be checho ne be difference e home any hairdressers na pane then say doctor ba ka say o ma dare warm water na e ma o if any say skin no e look way because who dare so share be ya
sorry so nyunu bebre a e ma o body no o feel say we okay but ehun hia se udare nso like nso nyu enti ye dwale nso share ye ho so share but me enya she say warm water because eyema system like body na nkasa eyema no okay say ebe untimi ndware nso share for the whole month and I said the whole year no kan bona month mu wo mu kra na udware nso share enyumreka na ada utimi feel say we okay but like bibia dey every ho it's na eno so eyemati because it utiase ne body na eyepe okay is it that always a bit in the social yeti and I say oh man ya request wo ye nti say me simi ko emiti o say me request hot water nti no so ye mitina e say me buy hot water but say natural no benefit bi wo ho but I think say in social na kasa no wo you say me utina ye mre na me boa memu ye soft cover I know say we steamy okay I so team we need break me say oh me ba be steamy na steamy anything steamy dey esuno bia no say dey steamy ye won yema be bread steamy ene obi so wono ma o ma ye dade okunkuma e dey steamy no wo de be yem na de rubber cap a shirt no a shirt dry so ene yo mu types be bread so no matine ye dey a man in bubu and keep it because a man heat no and a man minimum yet in bubu city as a blue numa ne proper permanent casa ne proper guno and a natural so ne proper guno so yes steaming and proper okay improper it is said we steaming now one steaming now want to marry sanity I am a tie to say before I say I have a short hair I have a long hair why mu and I kobe and I was short hair and long hair also be hosting the mini long hair or short so be so more long hair and not say full hair and anyway no full hair the make us a full hair and say we had it in no wa okay and we so had it in a short okay oh yeah nothing tender and no case me under short hair and obi so say me dem timi na wa and no case me we dem long hair me dem timi wa no difference e woman no obi wa ni mi dos pa even one fa cream crown can or trim out to say we or the cream can ni mi wa obi so one ma also mkampa enya tintin ma wo te no o twekra se den entimi nya tintin te se de deni nwini de tintin fa ensi obi anya de wo shieti was say mema eso eye wash mema eso chuoti esi na ye da ne ma so da ne mema was say ne wo hum oba bi no so twa ne titi se obema bo hum bema no so ade cream afa ne tim ama ne tinsi obi a na de fa yitim a da bi ni nsi obi a na de fa yitim o say ever say wo tu nsi ofia nchi no wo mu no eno na nye mase de betwen oti like for the wash ebe mu kuye yo because ebu ho de nchi so na yo no na bubuti nchi na nye mani okay ever say we bring kra mashi mami ko fa nchi nsu na me fa ho horo bo se de be dindin afa o de fa e pokra nya o ko dare e na upie na obetina se check aka se na feel o body yeah te no na nye ma emi okay now amount of water be was say kweti ase e de nchi ni like say also bo okay wash no since no 20 obubu say rubber no ba ko ay rubber ba ko nti se mu na kura wotim a so de towel paper year na se also bo hot meat na se ma hairdresser na paper de man enye kwa ma de ntia because just over shampoo ni film because you soon kun bebre the ancestral trim more na dun kuye otino just wash na woman no film because enkun ya de a echewo tima udon even say waso tinwum ro wa wash ache de bi odun kun film bo so nunu na etime okay ene enku so eche bebre se bia obi wa aye washing be tomato ka no wash no de ye fe ni say enku ye bo hu na hye na abobobo enti mo na enku no bobobo ho na on wash no
na asien so e dolphin. Okay. You find way in chat for obey a hairdresser and beautician no what when your rest time we are not say a customer be by inside our dark or ma obufu ya odo sakra boss hairdresser me kran kama yin obi nti ye fa wo de say dakopa kosan ba de o ye ya na say experience there wonya ye no na ejuma ka wan ko na soma me customers ne bi o na ma e experience no e bi kire mo ho kakra de ba e odwuma ni nti no a chese oto bo asema na wonya obi o ye wade na say hairdresser nunum no o ye ade bi aka say ejuma ye kra obi soma me oh ka kire yeti okay me de me nka say ejuma we de de ni pe ya yin na ade ti na misua na say ejuma ni ye say ejuma de wo me why dey say obey dia ejuma bi no we dey say ye washi okay den ya even say office say wo bank officer obi ba be show bufu number ti say sana salon society so de wunya bi da oh bebe no ye na obenya bi experience na fa mpon bebe de obenya bi bye eni go aso di show musa okay eni pe ho adwuma na ye wo de o wa hombrase o ha oba obema wani age se ni pe we de me ni tin me ni age obi so ho no ma oba o ma wani ngi se de ya o ye tin na o ye ba ko say addresses for mo pe kasa e ba ko konsa pa mo na mo ya ade sa be se mo salu ho na ye di ko konsa because ma ba me be mitima me ho anti adwa anti na ho ngi no obi ahwe mo ka no ho asebe no pe me de mentisa me titi wa bote ba me de mentisa me kan obi wa we nya customer bi obi asem be hyehyɛ oda me o de ba me so me de no ya tase e be de na ye keep ye hair last advice ne yako advice am de be ma omo mo keep hair both ni never said natural ne ene memma ni na rasta isi o ya ni ka say why rasta ntino meja gusu sa debi echese wo wash ene nye nso bi anso na rasta ben say me dey o say me wash debi mema no locks like oma lock na ankasa no enu na ehia uni time yenye okay de me metima akasa uni time menye rasta ene one thing is to say they difficult pa ne payment so uni time men chipem men nyewa ju so ye pem okay because say wonya time ma payment na menye it's me cover lady ne payment no onya time ma na ye yes or go back to natural if you know what time do know yeah okay because matter say osani ni tinu enye never sa onye wash it's your toss na oh ti there na make an say wonya time there payment ya dia ye krokron okay payment ya dia ye krokron because one it just say every month bia no timinya time ma payment now o steamy hair no so o steamy hair no say the bia be den e beche embubu na e beche ama to bi hu tinyu kra o hifa na e tinyu no say the bia ye mre say the bia bounce fa na hair saying we ye wen ya na say because payment na ya dia e difficult to it's na okay there's a natural there here we go o sorry around ko but and say be sorry na just like that by there we pa a hard dream pa ne pem okay e be that say and the fella yes so suffer o buy na watch ye e be pese we the number e be to ja e maybe no be tie or no baby or no it's in hairdresser hey na some buniti ni saso tutu nanim ni tina ye merry go round Mary and Joseph I long short for number to ja the number is 0246 87 2887 ebio 0246 2887 abusia for na and there aha ana yede nkomo hwehwe wo fila fie besi ene yetiri mu asem ana ye kan ye se utifie na no se tiri no enimu tutu ampacho dane bra MDs ya aka no
ya de beto aso ko he ntro eho ebusia me di ene akosia sparkles na me da seda kete ebe kwa ma me producer ade papat me camera woman Mariam ayi Amelia ana ni odi ejibaye ono so ye da seda ebe mo bibia ene anti babies beautician na ono so ma ye bre na ye ne ne behwe comment se me wi a me besane miti enti me sane miti a obe ma me free ye da se so hwe ye yakra mo